Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi video na našem kanalu. I u današnjem videu, kao što vidite, započinjem novi serijal, a to su greške u Boruto ili Narutu, zavisi kako kada nađem. Dakle, u ovom serijalu ću vam pokazati neke greške u serijalu, tako da, eto, da ne dužim, hajdemo na video. Na prvoj slici možete da primetite kako Boruto, njegova sestra i Hinata večeraju za stolom. Kao što vidite, ovo što je zaokruženo, ova kao salata neka, tu je zaokružena. Sada, na drugoj slici možete vidjeti kada Boruto uzima hranu, vidjet ćete da nema te salate. Tako da ovo je prva stvar, ako ste uočili ranije, napišite u komentarima. Na ovoj slici možete primetiti u prvoj epizodi kada Boruto spasava Denkija, možete vidjeti kako je on otvorio prozor i drugi prozor je već bio otvoren. Sada, na drugoj slici, kao što možete da vidite, kada je on otvorio prozor i kada se vratio po Denkija, ovaj prozor drugi je bio zatvoren. Da. I na posljednjoj trećoj slici možete vidjeti Naruta i Shikamarua kako pričaju. I sada vidite da Naruto drži neki svitak u svojim rukama. Sada, na drugoj slici možete vidjeti kako, ili na drugoj sceni možete vidjeti kako Naruto drži neki papir. Da, znači to je isto jedna greška u Borutu. I dakle ljudi, to bi bilo to za ovaj video, nadam se da ste uživali, ako jeste ostavite like, share i sub da bi vidjeli još ovakvih videa, a ako vam se svideo napišite u komentarima, tako da eto ljudi, vidimo se u sljedećem videu, a do tada veliki pozdrav.